A ruta xacobea tamén ten o seu protagonismo no Salón Náutico Alemán de Düsseldorf. Esta mañá presentouse a iniciativa Sail the Way, impulsada pola Asociación Nordmarinas, que mestura o Camiño de Santiago coa náutica. Es una asociación que representa todo el norte de España y en particular Galicia pues tiene una representación muy importante, y lo que hemos creado es un producto con el objetivo de dinamizar precisamente nuestros puertos, nuestras marinas y nuestras villas costeras con la iniciativa del rally de Navega el Camino, que es hacer el Camino de Santiago por mar, y consideramos pues una herramienta muy importante para la promoción de nuestros puertos. A iniciativa conta co apoio de Portos de Galicia. En esta cuarta edición cumprirá o obxectivo de internacionalizar a ruta. Por primeira vez a saída será dende o porto francés de La Rochelle. Este ano temos a inmensa sorte de que a partida é desde o porto francés da Rochelle, que é un porto reputadísimo a nivel internacional na náutica, e o remate da travesía náutica en o porto autonómico de Vilanova de Arousa, un porto no Salnés, un porto na provincia de Pontevedra, en definitiva un porto galego, un porto multifuncional, pero que ten ese componente tamén náutico desde o punto de vista das instalacións de náutica de recreo que hai ali. O obxectivo dos organizadores é conseguir a participación de 30 ou 40 barcos que chegarán a Galicia atraídos pola posibilidade de acadar o xubileo en Compostela. Hai unha campaña promocional importante en varios países, se pretende que participen navegantes do arco atlántico europeo e, en definitiva, eu estou seguro que van a ser dúcias de embarcacións a que van a facer o percorrido desde La Rochelle ata Vilanova de Arousa para despois remontar o río Ulla e ganar o xubileo en Santiago de Compostela. O presidente de Portos de Galicia sinalou tamén que este tipo de proxectos están en consonancia con outras actividades a nivel europeo, como é o caso de Ecodestin ou Capitén, dirixidas á promoción da náutica.